LBER baro syakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat berkongsan mentah ke sengi Shillong. U Apostolic Nuncio Ambassador ke Vatican ke India bat Nepal ulapoi habati. Terwa kinong penyat school private ban pelong non-government institution. Lepli app hit marbam deka online hamairang. Bat penlong jingakop ke CIET NCRT peni la kisap ibi kena school. Bat mentangin hasyaki Khubor bakhambinya. U Apostolic Nuncio Ambassador ke Vatican ha India bat Nepal, u Most Reverend Archbishop Leopoldo Girali, ulapoi hakat lingsun Guwahati ban wan kiu Shillong na kebenta ke jingkentang Bishop ya Reverend Padar Bernard lalu hakalai pau tarik LBER sengi ublei halai mkra. Lapediang buram yau Archbishop Girali de Reverend Padar Jylla bat Reverend Padar John Walang ke belami kemat ia ke Jylla niam ba Shillong Archdiocese. Hakalai pau tarik LBER Most Reverend Archbishop Leopoldo Girali rengkat kat sangut ki Archbishop bat Bishop kedong syatay lami ngi keri India ken sekentang Bishop ya Reverend Padar Bernard lalu hamadan Kalbari ke badan Persya ia ke ying meneba ahlai mkrat. Lakmi lenti de kipau hajar ngut kipai reunget Katolik ken poi nag district jong ke Jylla syakani ke jingle niam baping bat pasyongkun. Ya, Kenang banla ban bu bet bu renti ya ke rukam penyat ya ke skul ban kentiu ya ke pulih putih kat kum ki kendon balabu dekat National Education Policy arjar arpau kenang penyat ya ke skul private ne ke district ke Jylla ke dekat ha ke kenhon Meghalaya School Welfare Development Association Central Body ha ke arpu kendai terik LBER kila pelong ya ke jengi kenduk lang ha khasi National Darbar Hall Maukar ban yatai sani kumno ban penyat renti lang ya ke skul nang ni syakmat. Endalawai ke jingelang Presiden kini ke kenhun uba HM Marbanyang ula batai kimat ki belai keren ha kini ke jingelang. Lemi ke jinge keren ban bu bet bu renti ia ke rukam penyat skul naduk ki pre-primary haduk high secondary. Kini ke kenhun ke lerai ban ajing mut ke sorkar Jylla ban penlong bat itu no ia ke skul private kum ki non-government institution NGI. Uba Marbanyang ula batai ke rajong ini ke kenhon ban kerpat ke sorkar ban ai kumjuk ke jingirap syiki private school kumbalale ke skul sorkar ban pendunai ke jingken riak kam khak ki noikai haba ki yok lat ban hikai ke skul ki balak ban siu kham he ki tulop. Kini ke jingken riak ki noikai ka wanra ke jing thut ba ke jing hiar kerdan ke jing nang jing tip jing ki kena ki bedu no ki noikai ki bala jumlin ban sya hikai haki. di kanam ai dau shu pada kan bat ong ba ki don chi don taki school ki single tijet ngiyo iya kan kita ki ko school de la katat li kisnam na tu kapor babat education minister ba dum boy la kan po house kane ka ju minister ukran ka ju tengi ba te ban repeat ka tu ka ju kaman ban ya thu yangi namar phi de ka bor pat pet bat pnya la ban kham ti yaki de kam long ka ba shong ya kita ki school bakin dawa ne pi om na Rekan ni ke jingyai sya jingyai up ban pentre ka pede ka sarkar de kan ti ka pede ban le ka kata penbat ni ki school ba ya syahmat pi menta tang na ka ka daw menta ka ni ka school ju pi ka ba sheyo ko ju ka ba tre maha ka performance ru ka ba piang pe ki tu ki school ki ba ki ong ba ki tang wei ru bom dan pas matrek yo ka ju ka jingerap ka school ju ngi ka ba ngadu menta ka ba ngadu arajar ni break ka secondary Kelanting siu yo tang sans gran
Ngipun pas matrik juduna ya katakan prabau naik 4%. Betul. Malau senam. Dan ngimio tangga jingerap. Kan bau tayo sekolah pada ubah klub pas matrik tamboi kena uyo dikasihnya. Di mana buat siapa aksi ni kata. Kadika sarkar education department tidak ada pisau akasuki. Pimnot bande ya kapari bande dikabha babi. Ino ya kakam. Namar ma pipun segau sa ketua poka assembly ting yo segau. Berobor pikiran sa ikini kijing e. Usik minister highlight am tu kita mo. Saudara nak sahab semengiru. Dena tak tahu kenapa kanum collapse ke education. Kenapa ni mentah ke education nak lo kumang yesong tu ke lien baik ke bala ajan ngam jelok. Piu ini am. Jadi tak tahu kelak khiap lah di ke sarkar ke di kita kibam dalam kap ke di manuek syarut. Kenapa? Baru kena jem ni. Ha ke bede pat ke nika kini secondary mo, secondary school kiba deban don aduka kelas 12 kat kum ka NEP. Deka sarkar ni iba ka ya syahmat ya kajing penrekam ya ka NEP. Dan dak penrekam ka rekan numyo ya kajing kersan NAKA central government ko bausi minister leling ya yo i yang kisna ada loba ka Meghalaya ka deka state penegam penrekam ya ka NEP. Dan rehan mentap dan i kapat long kapat rekam shisha. Dia berdiri di sekolah ni ibu berdiri di karpat, bagi sarkar kadang yang pakai mat jika secondary, bang ai ke jenyeram. Nambar ba, jadi kami rap ke sarkar, kadika jing curi kadang lapan lama, 6 lang, nama belai. Kebu kajing apa kebakar kena kendang. Nak kendang ni kim lapan sania ya ka jing sutra nak fees, kena lang. Dan kihapan dan ketua contribution mana ki, di kihap siu tu lah apa katum ka polisi ko amba ka jingsiu kino ikai kam te ban duna la kumno ba miskin wa ka den rei mudah muta fitip ko ikai skul ki on raja sibaja tim so senai te dara ka sarkar kala batiara yaki natra ka quality of education ka dan ka jala jogi kamat ka bangi Samla Begius El Maulong nakashnong mission Mairang East and West Khasi Hills District ulashna bathaw ya ka app bathamai bala ai kerteng scare card app nakabenta ban thietmar da ka online ki pakenthep ikijing thietmar bam kijing bam bakery ba kijing bam na ki restaurant kani kalong kasin beningkong bekinong shnong hamairang bat East and West Khasi Hills District kinyo lat ban thiet ikitiar marbam online lingba kani ka app Lapelat paiba yakni ke scare card app haka arp kendai terik LBER arjar arpesan da usordar pendeng umyong ba bornat simyong haka jingelang balapelong hadom maulum rengkat kibahi ngesem bat kilok kijor usamla begies maulong. Kasi jungi mentah macam jungi, tapi wan nong bela, mo wan nong tray stop. Tu don pada pun bangin don kam, mo himju don kam, himju don jibla. Ni dah kuat nong tray mio, mo balai bukan begitu jungi jatuh. Ngaman nong patrai kita kira bak tray sangot, di parti tak kita clear betul diksil. Dengan lek pay menen step. Kita cerita jadi sangot. Rabe poi batre mengin suara fresh tak sini berwela dah. Mut dong kita mut kalau warna kini kecing jatuh. Ngalai setian dua isam. Ngalai setian uisam. Tapi buat kepor aja kalau batre beriu. Labun besong, mana thai jatuh. Dia kam kanamnya. Dia hakam kot. Mo kena kecil asam juni. Ia penuan dah kue pedeki. Jadi beliau berbagai dan tadi. Teknik kalau kayak ini apa? Kebamaran. Okey. So, desa sih dah kena kuat kena ke apps. Wala sedang matak sini. Kalau sisa kecil mentoy, mo na kita juni komputer nusuk senang. Ban bom sedang. Kat besok ini haki jingdon kam juni. Kita misal bukan kita kayi mentah. Kita ba kayu kehat kelahir, mo yang kelahir kayu kehat. Ngau dek kahir kayu kehat. Kadai ba kelakiu kini ke online. Beliau cakap balik siau baca itu bermana dia baca online baik. Kalau kita nak buat bayi, mau kalau kita di company mau dah every day bang itu tiar road mau final. Kita pada di company berhak besar suah, mau berhak besar suah. Ini kalau ka bersuk jadi pun, jadi kita apa bersuk tu, ni berhak pada 6 million besar, mau.
Iha pakat nang nang nyok bisa. Pesok telah pesok ke, tapi nang nang nyok bisa. Banyak bisa. Iha ban tray sitong, iha ban durut kami bilang di tray kita sini. Ibril bersemat pesting itip. Ba ibon ba kami bikin tray. Ibril begitu itu dan bakot tray itu. Dah bakot yang baik ni dan kam, dan besar. Idon diberi kepada Sulamir, tanggapan bisa lagi marjan kemarpa. Supaya rap juga bangun dan bisa, bangun dan baik ham, bangun dan baik sini, bangun dan baik dua, tetap. Naya bir umtrai mo cecang makia, mo berubah sitayo sama kia sini sa. Tenang dia bisa. Ni haban trai, ban besok ia ban bagi lakwa ban besok ban ia ban yo itu dalam kampungi, ni haban trai sitau pada kumno bangunyi. Video bisa. Apa ketika kita ketika apps otomatis ini nakutaban. Central Institute of Educational Training CIET, Katanak Jangka National Council of Educational Research and Training NCERT, kalapulong ya kajing ko pin-i ya kisap hapadeng news paangut ki kana school na keleng ki Jylla jangkari India. Ya kini kajing ko lapulong lais ngi arpun riu hadu arpu pra tarik LBER Hanoi East Regional Institute of Education Nerui Campus kabadon ha Umyam Kwan Riboy District. Dr. Amendara P. Behera, Joint Director of CIET NCERT New Delhi, ulalong ukongsan hagasngi bakut jangkani kajing ko. Lasami ki busket bat ki sernot syaki kena school ki bajab hagani kajing ko. Kumjuru ikinohikai ki blashiminta hagajing ko para maki. The budget announcement in the year 22-23, it has been emphasized that competitions among children, teachers, teacher educators and all media technology community needs to be done so that quality digital contents are produced for children, school children, to help them learn effectively and to help the teachers teach effectively. So by use and integration of content, pedagogy and technology. And this year we announced this e-content competition in the month of October, and we took entries up to January 2025, 31st January, and we have 700 plus entries received for this, and there are around 150 participating members from all over India, those who contributed for this festival by sending their entries have been invited, and there are nearly 70 different awards category starting from 5,000 to 40,000 as incentive for developing quality digital contents have been fixed, and those awards will be given today at the NEHU Shillong, and to further motivate these students, teachers, teacher educators and all other media and content development stakeholders to develop quality digital content for teaching, learning and assessment in schools. And these contents which are award winning contents, these will be telecast under 200 Prime Minister's eVidya channel launched by Ministry of Education, Government of India in collaboration with Ministry of Information and Broadcasting and the Ministry of Electronics and IT, Government of India. And these 200 channels are distributed among all the states and UTs. Even Meghalaya state has got also 5 television channels under Prime Minister's eVidya program, under which video contents are telecast on that. So we will be sharing these contents on PM eVidya, DTS TV channels, on Diksha also, and All India Radio will also be broadcasting this content, award-winning content for different stakeholders through 132 All India radio stations across the country, and there are nearly 260 community radio stations across the country. They are also broadcasting NCERT content. These contents will also be shared with them for broadcast on 400 radio channels, including All India Radio and community radio stations. So this is indirectly a incentive given to all the stakeholders, so that they are motivated to become a prosumer for content development and use. They should not be only consumer of digital content, quality digital content. They should be both creator and consumer. And also we want that they should be motivated to develop more and more content for children,
so that crowdsourced content which are of very good quality, excellent quality, we get it for television. Ka-Office Deputy Commissioner East Khasi Hills kala pelong ye kejingelang jengkirang bashnong na East Khasi Hills Riboy but West Giant Hills aka arp kendai terik LBER halor kejing temu jang kesorkar ban penlong jakat henyut hanong hali East Khasi Hills. Hadin kejingelang ke kong RM Kurba DC East Khasi Hills kala thuo bekirang bashnong kila penpau kejing seir kiban mi na keni kejakat henyut ya kawa umken. Kala thuo ru bakala batai sani kejing temu jang keni kejakat henyut. Kalau itu bikin orang Shillong kin pensengau tu ikipat ba halor kani kejing temu. Ki officer na Urban Affairs but na Pollution Board ru kin hiar sheki Shillong ki peron saudong ka nong hali ban batai but ban pensyai pat ba halor kejing temu jong ke sorkar. Uba super ngat Presiden kesenjuk kinong sensyar waindo umken uloong bo syania ya ke sorkar. Ula ajing mut de bandon de kejingete kular ke bas camp shwaban sedang ya ke projek. Uloong ya ka nawa ken la penon kam di kat san shnong ban bam bandi ban rep ban riang bat bun ki we ki jing don kam jing ki brio hasilenter kini kawa ka kongkur ba kaloong hadin shibanai en yekendu biang habala ya hab jing mut habaro kiliang en sepelong da ka jingetai pat ba la ni ka public hearing halor kini ka kam kala penkot ko ay kani ka kam na marba kumbangi Jyllong ini ka district administration ni pre jan bahabat kisno de ni yo iba kadon kajing deko akan dia film ladon kata kajing tip ikisno sure kapor kiru kita shoot mentah hadin bang hak notice memang isno dan kata kajing kusai yo kadon gunung makla kata ikan dia hasil menikah mau kan ba public hearing bobo kini gadi ba di hangan ni gaban kong yo iba kadon kajing kut ni na yo dia taga jing ha ba kan ba bani khat fe kisno nang ba ni la ban suto ya ki kidan ni em taga jing kut taga jing wit but ni shem shi ka kadon ga taga jing kut na jing kina ma ki kam yo i taga notice personally ha kisno ganing suwan daga khubor de ani kanong de ai ka ba so ni ha but na taga da na ekran kiru ki kidan ga taga jing so puntahi but ni am okay dingina ang origi shi na ba kimya tai haposno but nakaliang kumangan shirfit ma di kidan ki niki officer urban affairs bakin nitin shy but pollution board but urban affairs kini shy kishno ya nam tangan ni ka project nang bakin so pumay hatu pi kung head ng district hatu nakaliang sanga hambay di district office na ban pili kay district office nga ba nang ni sakmat ba nadadon gano ka kam ka bede ba kidi man pedem an ang if had district office ni mudang kata ka issue kami na kay pada so kung sutu na kiwing department hatu pin direct na may kan bahapo kata hapo district lajang halaman de kata Haka jingelang raki ke National Science Day arajar arpusan haka arp kendai terik LBER Menteri Rangba Konrad Kesangma ula plepat ba ke Digital Planetarium NEHU Campus Tura. Haka jingkren hakini kesengi Menteri Rangba uloong bagi Samla hakini kejuk kidon kilat kilenti banyarap ikipat ba nong rep ling ba ke jing start science and technology. Uloong ru kat kum ke jing temu jang National Education Policy arajar arpau lawan ra ikatong batamai ban penlong ye ke jing hikai ke school ban ya ringkat ye ke jing tip ye ke subject bat ye ke jing roi ke jing nang jing tip kat kum ke jing start science. That spirit of competition to be put into our youth when it comes to science, technology and mathematics also. I would request Mr. Gunanka, increase the amount, the prize money that you give, you increase it. I will support from my Chief Minister's special grant if necessary to give more funds to our youngsters who are able to win the science competition and win the mathematics competition. And not only that, I would want our youngsters to be exposed to the challenges and the difficulties that are there in the state that we are having. Pose the challenge to them. If there is a challenge in terms of irrigation in a particular area for farmers, pose the challenge to the youngsters. That if you can provide that solution that will help our farmers to get irrigation with the new technology, maybe solar powered pumps,
or maybe different kind of technology. Let us not only give them the money for the price, but we can even give them money to create the prototype of that product that can then be used for our farmers. We have problems in terms of our waste in urban areas. Pose the challenge to our youth that what solution can you create that will ensure that we are able to take care of our garbage problem in our urban areas. And we will support them in terms of making the product, we'll give them the price to ensure that they are motivated, and let the product be then manufactured and in large scale it can be built. That is how innovation works. Kinoyalam keseng Nyotrap Youth Council HYC Meriau Circle kelepen pau kejing sengokia halor kejing don jeng kinong bela bar Jylla ki bateri ke surok na nong Meriau. Ha kejing elam usketri bai marbenyang ki dukot jangka ki lelit banjurip ya kate ke surok ha ka arp kendai terik LBER. Da shisha lalap ikinong bela bar Jylla ki bateri ha kate ke surok. Lalap ikidon tang kinong bela na bar Jylla shenrang bat kentei ki bateri ha kani ke surok. Amdan setia weru unong bela trashnong. Ubai marbenyang uloong keseng kejumaha mi ki kontraktor bekimdei banwan rak nong bela ni ki weipat ki Jylla ha bagi don ki trash nong ki balak bantrei kini ki kam. Ke HYC kele kentui ki nong ilam shnong hapok kathan ban ni lang ban khanglat ki bar Jylla ban yo rung latlan ling ba ki kam ki barit baria. Keseng kala maham ru iki kontraktor bekimdei banwan rak ki bar Jylla ha kathan East and West Khasi Hills District. Na kaliang jongka HYC Meriau Circle hadin bangi layo jingtip baladon kinong trei bar Jylla ki bawan bantrei hang ni ha surok na Meriau Shanong ban mentangi layo banwan jurip merdor hang ni kejaka ngilalap ba kadai kalong kabasya bat kabasusi ru hakaju kapor ba bun nakini kinong trei ki ba pentrei kini kesurok kambun ki bar Jylla ban ya ki trai Jylla di na kapor na kaliang jongka HYC nila jumaham ya ki ni ki kontraktor haba ki wan haba ki pentrei ki no ki kam ki project ki baper hapo ka district Eastern West ki de ban kiar ban wan ra da ki no trai bar Jylla nama babun na ki kam lala ban trai hi da ki beriu trai Jylla Henry kabasosi bat kabasngau thomula kalong ba hangi hasurok papentri nang ni na Meriau Sha nong lashlor banwan trei daki kentai bar Jylla sendon hadukan nemo takajing podor jong taki beriu jong trai Jylla jongi ba habdon kam bandawan daki no trei bar Jylla wat ikini kikam ki baret ki baria di ilalap ru ya kani ka kam lani ka jakasa jong kini ki bar Jylla kila lasia berat pathar ya kini ki plastik kini ki kumjur kini ki berni simen klem dak king korsu ya ka khuit ka suba kamtam ya kini kawa kabadon hajan di ngila yo ngila mana ba nang ni sakmat suwa bakin keng trai kide bandalum bandalang ni kini ki plastik kini ki jabok jaban kamtam ni kini ki berni simen belasia berat patar kenang bakan peta ya kini kawa kabadon hajan kejakasa baki terai di nakaliang jong ke HYC ngasngau banda kerpat kerpang kini kepor ya kini ki nong yalam jong Shillong baper hapok kini ka district Eastern West ba ngin ya terilang kenang bangin ya khanglat ya kini ki bar Jylla bakin yo rung layan
ling baki kam ki barit ai nakaliang jong ke HYC ngidam ba ham tinge yakini ki kontraktor ki baju melian ban wanra nong trei Khuborjylla nakapor sakpor hapo kani kadong kathan jongi bat nakaliang jongi ni lada pidang melian ban wanra si wanra nong trei Khuborjylla ni ngej camp sitting ku ban ni ke HYC namar ngiru idon hi lakajong kabanta ban khanglat bat ban pentikana bakani kadong kathan jongi kan om sya yuroj hagi nongwe sisngi kum baja hagi weki jaka Menteri Rangba Ukonrat K. Sangma ulepli ketenat Baar Pausan 25th Branch Jongka Housing Development Finance Corporation HDFC Bank Hanong Ba Tura. Hakajingelang pli ladonlang ke Agatha K. Sangma MP Berim, U Abraham T. Sangma SP West Garo Hills, Rixi R. Marak CEO Shillong Municipal Board, but Reverend Padar Thomas John Principal ke St. Mary School Tura. Hakajingkren pli kini ketenat bertema jangka HDFC Bank, Menteri Rangba ulepin kenmau ya kejing syakri badon kambha jangki bank nak kebenta kejing roy jingpa bat kejing kensyau kendiap jangki pat ba ke Jylla. Ulai ro kejing syakri jangki ni ke bank ya pat ba jangka Meghalaya kamtam ya kitu ki basyang basa akithan nong kendong. Lekar khu kerdo ya kini ketenat bertema de kejing duai da Reverend Padar Thomas John. Kinong ilam kedorbar rat nongpo khat arlingdo nongpo sirdarship haka arp kendai terik LBER kila pelong ya kale niam sajer bat la penbot sedang kapur ke siang bat ke syat ke kemen sajer hajrong ulum berto bepet it kendiang ya kesor nongpo barok kawai. Kumen shipin kenmau kedor barat nongpo ke kedup ya nyau teli kikur ki bekentup ke kur lingdo bishar ki belong lingdo kur lingdo saat ki babat ikan niam kerukom bat ke kenya ke kriam ke kur singkli kemi ki belong ki doloi ke kur lapang kur khun Kekur marai kemi kum ki pator, kur marai khun kum ki sangot, bat kekur nong mali kum ki lingskor. Kejing temu jong karat nong po ban penlong ya kani kelek niam bat kesyak sajer kalong benang penek pensa ya kan niam kiriti ki dustur jong karat kumba lebu naduk ki men barim bajak. Ha kejuk kepor kejing penlong ya kani kelek niam bat kesyak sajer ha ulum vertok kalong ban kentiu ya kani ke kliar lum kum ke waini ki jaka jengok kai be itenat. Hakini kesengi lawan ban peni kejing syat kejing temten rai dikirat beper kamtam ban peni pat ba ya kasyat rak kentai syat shoot white kasyat masti kasyat dong bat kiwei di kasyat ten rai. Usembut Menteri Rangba ubat plus don tensong lalong kongsan rengkat UMLA kanong po ubat Mirror Bonds aim kumusembut kongsan ka kong Rona Kemded MDC Deputy Commissioner Riboy u Abhilash Baranwal lembat kiwe-kiwe ki he officer kilong kemi kilong kepa nakarat barok kawai. Kikong san kiblay don lang kilong uba linus lingdo ulingdo jong karat nongpo kilong san mansan jong kikur beper kinong ilam seng bahalang usamla Ferdinand Kharkamni bat ba bipul thank you. Jong ke MP election tingim syamla yo bani don dongkan ada tu kesnem keladon berkomperhat akaba ingin yawer ingin khot hi ya i sa prestun den song tang bagadon kejing perking hak election MP hak tu Khubor umsyam layo lat banwan dengan ajing mot ya kini girang ba batin khot no de officer sarkar bang penfun iba Frederick Harkongor ubode u commissioner secretary jong art and culture hak tu Khubor hak bailawan banlong kumu kongsan berkiwe-kiwe. Dengan dokumen pak, bahagian kesnem, hadirin penbaik, kabarenti, kabar internet, hadirin persang jong karat nyompo, pilala ban penlong, ia keneka, syat sajer, kabi isyong kun, kejingesik hilang, jong iba prestun dan song, ibom syom latengkai, ia kapor, ndri ibala penkongu, ia lede, banwan, banpek dalade, ia lagi jong, kibriu, ilagi jong ki kun ki hajar. Iba tensong kum u sumbut Menteri Rangba jong Jylla ngalaju sakhi hagi babun ki program hagi babun ki Shillong. Mendei tang hapok ke konsumsi ke jogi. Hagi wei ki than jong kari khasi berjentia bat kari lum garut. Akabari la judang ke benta ke bakrau manok senyang bat ke wei ke basro tenat ke jinglong ke jong i gelong. Ba ide ibril ibong jukarna aba ijupan snow ijupan skap
laga deh habangia khot ngia wer ban pencengai, laga deh gijing kerpat nak kepada gijing Arab di kampen roy, laga deh kiwi di kam di kebun, umne orang ba, ya ubah katanya riwar kabit kejungi kalau peni, hadin kejong iba bibi lendok, menteri barim jong kania ke Jylla kejungi, menteri rangba, iba tensong iladei wei na kinong yalam. Badak kini ki Khubor ngilapoi syakapukut tak haduk bangidai syambiang kublai syibot.